Proiektu hau entidade ezberdinekaz egindako elkarlana da. Esgae Fundazioak Barraka 21 proiektuak jarri zegoen martxan Espainiako 7 hiritan eta hauetatik bat Bilbon. Zertarako dantza, musika, antzerkia eta ekintza pilo baten bitartez kultura garatzeko. Eta bestetik gizartean atzera geratzen diren talde desberdinak integratzeko. Norai elkartea eta Esgae Fundazioa gurekin harremanetan jarri ziren eta Otxarkoagako ikasle gorren taldeagaz egin genduen elkarlana. Proiektuan parte hartzeko dudarik ez genuen eduki. Berehala hasi ginen martxan eta koordinatuta hasi ginen eta kurtso osoa daramagu lanean zertarako abesbatza inklusibo bat egiteko. Batetik abesbatza eta bestetik zeinu hizkuntza elkartu ditugulako. Guretzako aukera ederra izan da eta erronka potoloa. Batetik Otxarkoagako gure balioak bertan jarri ditugulako eta bestetik gizarte eraldatze hori aurrera eraman dugulako zeinu hizkuntza eta musikarekin hobeto ezin, oso polita ikusi. En representación de la Asociación Gregorio Ibarra, que lleva más de 130 años promoviendo la inclusión educativa, social y laboral de las personas sordas, de las personas con discapacidad auditiva. Promovimos este proyecto, el coro inclusivo, en compañía y con otras entidades para favorecer un espacio de encuentro y de inclusión del alumnado con dificultades comunicativas o con discapacidad auditiva, favorecer también el que pudieran participar en una escuela de transformación social a través de la música. Creo que este proyecto ha ido un poco más allá y ha facilitado también una cohesión en sus entornos, ¿no?, familiares, en el entorno también educativo. Por otro lado, también creo que aporta al alumnado no solamente la experiencia y la oportunidad de aprender nuevas formas de expresión musical, sino también y de expresión lingüística, sino también les da la oportunidad de enseñar ellos a otros, la oportunidad de enriquecerse y de enriquecer a otros, ¿no? Y también una oportunidad que yo creo que ha sido uno de los objetivos del proyecto, ¿no?, de crecer, de mirar más allá y de salir también del entorno escolar con proyectos comunes y objetivos compartidos en cohesión social con otra parte de la sociedad. Al fin y al cabo se trata de visibilizar a este colectivo y también de sensibilizar a la sociedad, porque al final acompañar es tarea de todas las personas. Proiektu honetan zuzendari musikala izan naiz. Barraka 21 proiektu honetan hainbat taldek parte hartzen dute eta nire eginkizuna batez ere ahotsarekin zerikusia izan duen talde guzti horiekin elkarlanean aritzea izan da, ez? Ahotsa esaten dudanean zeinu hizkuntza ere esaten dut, komunikazio bide oinarrizkoa izan delako proiektu guztian zehar. 3 taldek osatzen dute proiektua, alde batetik Otxarkoagako ikasle osatuta dagoen talde zoragarri hau. Haiek izan dira zeinu hizkuntza irakatsi digutenak, beste abesbatza taldeei ere bai. Bestalde Igurko Bilbosar erresidentzian parte hartzen duten abeslariak egon dira. Adin desberdinetako pertsonek hartzen dute parte eta guztion artean posible egin dugu proiektu hau aurrera eramatea. Eta nire lanaren oinarria izan da musikaren lanketa erritmoan oinarritzea. Hainik haiengandik asko ikasi dut ere, zuzendari musikala izan da. Haiek erakutsi didate nola antzematen duten hobeto musika erritmoaren bitartez, gorputzaren sentsazioen bitartez, vibrazioen bitartez, eta haiek erakutsi didate ere nola eman sentsibilizazioa eta sentimendu kutsu hori letraren adierazpenari zeinu hizkuntzaren bitartez. Eta haiek erakutsi didatena nik nire partetik beste taldei erakutsi diet. Pues nos llamaron de la asociación Gregorio Ibarra, una asociación de sordos con la que trabajamos aquí en la escuela, en el Centro Formativo Otxarkoaga,
y nos introdujeron en un proyecto Barraca 21 que la verdad es increíble porque está pues plagado de entidades sociales también en Bilbao y fuera de Bilbao, ¿no? El proyecto en el que participamos, pues nuestra aportación es la de un coro inclusivo, va directamente en relación pues, con la labor que estamos haciendo en la escuela, que es formar personas con valores, y la verdad es que bueno, pues tiene un colofón, que es un concierto en la Plaza de Recalde, pues con artistas vascos de renombre, y la verdad es que para nosotros es una satisfacción enorme que se acuerden de nosotros y el poder también participar y apoyar y compartir este proyecto que lo que pretende es pues, una mejora de la sociedad, una mejora sobre todo de las partes más vulnerables de la sociedad en la que vivimos. Prozesu guzti honetan nire funtzioa izan da abesti zein hizkuntzara interpretatzea eta baita be taldeko gidari izatea, eta horretarako Gregori Ibarra elkarteagaz elkarlanean aritu da bai. Kontuten edukin behar da taldean ikasle gor eta entzuleak dauzela, eta azkenean horrek erronka bikoitza suposatu dugu, alde batetik ikasle entzuleak zein hizkuntza ikasi behar zeurien abestiek interpretetan zeuri esan aldi berean, eta ikasle gorrak musikaz disfrutatu behar zeurien. Orduen, egin gendu lehenengo gauza izan zen, abestiek bihotza gazen zuen. Hau da, abestien erritmoa aztertu gendun, asmoa zintzan aztertu gendun, abestien letrak ondo aztertu eta mesua edo asmoa zintzan aztertu gendun, eta lanketa guzti hori da gero ja soinuek irudi bihurtu gendu zen. Da gero ja gainontzeko guztie taldeak berak sortu zeuen espontaneoki. Zelan euren artean zuzentzen zirean bat besteari, zelan ospatzen zeuri esan, lortzen zeuri esan aurrera pausu guztiek, eta prozesu guzti honetan azken batean ni horregaz gerakuten naz, ez? Zen niretzat zein hizkuntza bera arte bat da. Da orduen artearen bitartez ikusi dut zelan bi munduek, bai gorraren mundue eta entzulearen mundue alkar konektatu zen, ez? Eta benetako inklusioa eraiki gendule esango neuke.